minsi ariko basi se abahari baba babahaye filime z'ubwenge nk'izi nibyo mba nibaza cyangwa filime z'ubwenge mutegereza igihe nzazira do gafite ikiporo kimeze nk'isasu ari guponsa ashyiramo ubumara sasu riri gukorwa filime kata imodokani Rabe Katan Hako nkorera ahantu hasa neza usiko nawe mba ndi kubibona nananywa neza azana umugabo akora ibyo akora twabonye umuntu uri gukora amasasu cyangwa se isasu no Rabe imodoka izano kamerira yifata umuntu araza gonga hano tumwe basigaye bashyiramo babasekirite ngo hano hafashwe bashaka kuhacuruza make ngo babone nabo kuntu birwanaho nzabagongana natwo ashyira igiceri hano muri telefone iri yara sindebye neza mukaba arangisha sahano handi twabonye uri gukora isasu bucece za hano n'imbunda ye re filime umugabo ntumwibagirwe isura Charan Bebe shyira amakarinete n'imbunda ye areba ku isaha za mbunda zaba mudawushwa zindeba kure zaba sniper dore ya masasu yarari gukora mugabo ahita akura y'imbunda ye yitonze cyane shyirana imbunda Rabe arabanza areba umugore hano ufite akana hindukiza imbunda ku kana na nyina turashize areba umucuruzi hano kurikiza imbunda Rabe filime abona hano hari undi mugore mu gipimo cye sniper humika gake reba hano hari umugabo hicaye aramwihorera garura imbunda hano bucace abona uri ku kagare abona hari umugore umuciye ufite utudokima reba filime agarura imbunda ye yitonze kuri wa mugabo wicaye sasu ku mutwe ahita agarura imbunda yose kuri wa mugore ufite amadokima nawe bamutamu reba filime uwo ni sniper agarura ku mugore wundi uri hano sasu nawe turashize garura imbunda hano ntagahusha yitonze mugore uri kwirukanka sasu biranga wa mugore n'akana baravumbuka wa mugore n'akana Rabe sasu nimbarashende Rabe amaze kurasa ibyarasa yetse yatse imodoka turi muri Pennsylvania yatse imodoka yitacaho arasha abantu benshi Tom Cruise niwe producer w'iyi filime urebe filime bigenze bite kuki abarashe ku kanya bidatinze bashinzwe umutekano bahise bahagera urebe filime witonze Chirano Rabe Fund habereye ubwicanyi aho umwicanyi arasiye abantu polisi mu mujyi yayisimena igihugu cyose nyine urabizi iyo habaye kurasana abashinzwe umutekano bahita baza gukora akazi bashinzwe akazi bigiye bimeze bite kugera hano waje guparika hano hari utwo yagonze batwita makona nzano mwa mwarabikuye polisi aza kuriba bano bagabo bakora iperereza araza akitegereza ibintu byose akantu ku kandi kaza gutanga raporo ifatika areba imodoka ukuntu yakase areba umwicanyi ahantu yarasiye abantu yitonze byose arabyitegereza babita ba detective bakora iperereza mu nceri
imipaka bakamenya ibyo ari byo. Mugabo yaje hano tegereza ibyabaye byose. Rangije dore rya sasu, isasu yo barashobora hagenda akantu gatonya, ikinini kigasigara bakita igitoyi, niko tukita. Hey, cyangwa se shell irasigara. Bebe hari n'igiceri, wibuka umugabo aza kwishyura yakoresheje igiceri. Ku giceri yakoresheje yishyura, bafashe icyo giceri bahita basikana bareba igikumwe kiri kuri icyo giceri, wibuke yishyuye parking akoresheje igiceri. Bahita baza kumureba baramubona amazina ye, bakibona ibikumwe byawe baba bagufite tayari, bahise baza guhiga umwicanyi, babonye ibikumwe bye n'amazina ye ngo ni Bal, niko yitwa. Shinzwe umutekano hari uwo baguyeho hano, katurebe nimba ari we. Dore na ya nkweto yari yambaye, dore n'ibinini. Rebe kwa tsano ya modoka babonye kuri kamera, ni nayo iri hano mu rugo rw'uyu mugabo mu igaraje rye. Dore na za mashini yakoreshaga amasasu, ibitoyi baza kubihuza n'ibindi bitoyi bamenye wagwane na bya bitoyi bafite. Rebe filime barabireba neza ukuntu umugabo yakoraga iyi. Rebe baje akurino bamwereka igiceri yakoresheje yishyura. Uri hano ni district ya Tony Lodin, ni ku musaza yitwa Lodin. Ubu turi kwibaza nimba uri buze kuvuga nk'umugabo cyangwa uri buze kwiriza, ubwo turi buze tuba kujyanye ahantu habi cyane. Mu gihe njyewe ndifuza kubona umuntu nkawe amara igihe kinini ariho, ariko byibura amenyo yawe utakiyafite. Sinzi uri we cyangwa se icyo ushaka guhitamo, gusa uno mugabo Lodin ni umuntu mwiza. Mu gihe njyewe numva nakugirira nabi, we ni umuntu mwiza. Turagira ngo dufashe ntudutinze mu manza zizatugora, kuko ibyo nibyo byatuma ufungwa igihe kinini. Wemera icyaha, andika hano mu rupapuro na bike ngo yandike yemera icyaha atabaruhije. Mugabo nawe afata urupapuro yandike, kuko nimba icyaha yagikoza cyemera mu masaha 16. Niwe detective urenze utumye umugezi wa nabi yemera icyaha byihuse pe. Yarebye ibyo umugabo yanditse ku rupapuro, ibyo ni ibicyo wanditse. Mugabo sinzi ibyo yanditse. Mugabo yaranditse, gusa uyu mugabo ntago ari we warashe. Yaranditse ngo munshakire Jack Reacher. Uyu mugabo afasha nubwo ibintu byose ibimenyetso byose wabisanze we, ntago ari we warashe twamwiboneye. Jack Reacher bavuga ngo dushake, ntago tuzigiye fukiye, nta perimagira, nta uzana tuye muri iyi minsi. Umugabo arabandikiye ngo munzanire Jack Reacher, baramubeshyira ntago ari we warashe twamubonye. Umugabo nta credit card akoresha, nta email, nta kintu kimwe akoresha, bavuze ngo bashake. Icyo tuzi cyo Jack Reacher uzashinzwe umutekano yari umusirikare. Mama yavaga mu Bufaransa, papa yari umusirikare. Umugabo yaje mu gisirikare, yakoze misi Iraq, Afghanistan, ibihugu byinshi. Yakoze akazi ke neza kiri mu gisirikare. Imidari ya silver, bronze, legion merit, imidari yose yabwo umusirikare urenze uwo mugabo Jack Reacher arayibonye, naryo zina rya filime. Purple Heart izo zose barazimuhaye, ndetse yari umuhanga cyane mu gisirikare, yakoraga iperereza neza, ariko yarafunze umutwe yatezaga n'akavu. Baje kumanura mu mapeta bamukuye kuri majoro mugira kapiteni. Mu myaka itarenze 2 yari yongeye yazamuwe, none yabaye majoro. Yagasani. Aho yaviriye mu gisirikare yaburiwe irengero, nta muntu uzantu yagiye. Amafaranga ye yo kuba yaravuye mu gisirikare, umushahara we aragenda akawufata kuri Western Union, awufata cash, ntajya akoresha ama credit card. Buno no makarita mukoresha atuma abantu bamenye aho muri wabikurije kuri ATM wagize gute. Ikindi amafaranga afatwa apana mu izina rye. Mugabo nk'uyu rero twamukura he ko numva bigoye. Uyu mugabo nta n'icyaha kimugaragara yigeze akora ubu ngubu.
umwicanyi bafashe bivuga ko ari wisha abantu yababwiye ngo munshakire witwa Jack Reacher. Obviously you don't find this guy unless he wants to be. Jack Reacher bisa nkaho atari umugabo wo kujya gushaka ahubwo ni uza kubishakira. There's a Jack Reacher here to see you. Umva hano hari umugabo witwa Jack Reacher uje kubashaka. Bakiri kwibaza Jack Reacher ari yise aza kubirebera naho bamukura. Kuyaje kubirebera. Can I help you? Nabafasha. James Barr. Nje kure witwa James Barr mwafunze. Dore nguyu. Wa mugabo bari bafashe wanditse ngarashaka Jack Reacher dore mu bitaro. Uyu bavuze ngo ni wi. You've seen him? How do you know him? Ko mubonye uramuzi? Why was he in protective custody? Kuki mutari mwamurinze? That was an oversight. Ibi byabaye byaturenzeho. Lucky thrown to the wolves. Twamufasha tusikare wisho abantu nako ari we wisho umuntu. Done and Tumushyira mu modoka ngo amujyane muri gereza, imfungwa zimukubitira mu modoka ziramukomeretsa. None ari muri koma. we'll try him when he wakes up. If he wakes. Gusa nakanguka tugira amahirwe avuye muri koma. Turaza kumubaza yari yatubwiye ngo tugushake. I don't believe he did. Well, I believe Kuki yagwamagaye nk'umutangabuhamya ntabwo yabikora? Yabafuze izina ryawe. Look at the evidence. Mwanyereka ibimenyetso mufite. until you answer some Nice. questions. Banza dusubize. Sawa bye. Ahita basezera. Jack Reacher warabaza ati uyu mugabo yabaye iki bakamubwira ati You know. uyu mugabo bataramukubita ngo ajye muri koma yari yavuze ngo There's tugushake. a bus station 3 miles away and I can walk there in 24 minutes. Umva ngiye gutega bisi ni metero nkeya cyane uvuye hano nitahire. My friend. Why do you ask? Uriya mugabo bakubise naga n'inshuti He yanjye. shot 5 people. Yarashe abantu batanu. Ni umusazi. Don. Umva Don't do that. Well, this is a new low, even for both of you. hari undi waje. You do not talk to my client without me present. Ntabwo mwemere kuvuga n'umukiriya wanjye mutansabye uruhushya. Uyu niwe uri kubona n'uwo mugabo uryamye. Ngo bamwita James Barr. Helen Roden, Jack Reacher. Uyu ni avoka wa Barr, uyu ni Jack Reacher. Yeah, she's a district attorney's daughter. Uyu ni umukobwa wa district ya Tono n'umusaza turi imbere. Did you find him? How'd they find you? Bamenye gutahura bagukuye. Talking to this man. 2 strikes and 1 hit. Ntabwo mwakavuganye nawe nigomba kuvugana nawe. Ni umukiriya wa wundi uryamye. PA? Is there a log incident? None you're currently breaking. Come on, before this gets awkward. Hey, Mva see you in court. tuzabonanire mu rukiko wowe uri kuburanira uriya mugabo James Barr warashe abantu batanu twe tumubura. Gusa warashe twe twamwiboneye ntabwo ari James Barr bafashe. Ni ikindi kigabo gifite utwana. Gusa ibimenyetso byose byari biri kwa James Barr. Jack Reacher. So you're the DA's daughter. Oh, gee. Uri Jack Reacher nawe uri umukobwa wa DA nabimenye. Legal? Fortunately, How does that happen? tell you after deposition. You don't want to depose the Ndashaka kumenya niba iki bimeze biti byagenze biti ibyuriya mugabo. witness. Your friend James thinks you are. Inshuti ya James keka ko wamufasha ntabwo ari inshuti yanjye. And why would you come here to help I him? didn't None guki waje kumufasha ntabwo naje kumufasha. came here to bury. Naje hano nje kumushyingura ahubwo namenye ko yishe abantu. Nyagasani ngo ntabwo naje nje gufasha uriya muginga naje nje kumushyingura. Uri mu bitaro. Urebe filime. Uwo polisi yafashe yasanganye ibimenyetso byose. Jack Reacher aravuga ati nubwo yari yavuze ngo munzane nge sinaje kumufasha naje nje kumushyingura. Tuvera tugaruke hakurino. Ro baje bahereza ibyo bahereza hano. N'amafaranga. Rebe. Linsky. Linsky. Who the hell is Jack Reacher? Jack Reacher ni muntu ki? Batangiye kwibazwa Hard to find. I'm impossible to find. Why is kuki uri umuntu bigoye kubona. We could say it started as an exercise, became an Byatangiye ari nk'umwitozo kubaho nihishe mu gisirikare nta muntu mbona birangira bibaye ingeso ubusingisha ko ari umuntu mbona humviriye mu gisirikare. is leaving. You better hurry, counselor. Bisi yanjye iragenda mu kanya nsubizaho ntuye ntuntinze. Presenting him. I'm a lawyer. Kuki uri kuburanira Jack Barr nako James Barr nuko ndi umwavoka. Trying to clear him. I am just trying to keep him off death row. Ndi kugerageza kumuburanira ngo batamukatira igihano cyo gupfa. Well, that's one option. And sticking it to your father because No, not my father. The office. Ibya papa wanjye ntabwo mbyitaye papa wanjye ni district ya Tony mwihorere we. D.A. Roden's never lost a capital case. You know why? Uriya mugabo D.A. Rodin papa wanjye ntabwo ajya ashinja umuntu icyaha ngo agitsinde. Every murder suspect in this town is given a choice: confess or face death. Muri uyu mujyi ubundi barakubwira temera icyaha ko wagikoze cyangwa bagukatira urwo gupfa. More than one N'ikiguhama. gone down without a fight. Rero ntabwo nkunda ko imfungwa bayemera cyangwa ngo ifungwe gutyo itabanje kuburana. No, I'm a. Umukobwa njye nkunda amahoro. Crusade. This is not the fight. Trust me. Gusa iyi ntabwo ari intambara. James Barr's guilty. Uriya musore James Barr mwafashe ni umugizi wa nabi cyakira muhama. Ubizi uti. Is this a privileged conversation? Of course, it's a Ni client. ikiganiro kiri hagati yanjye nawe gusa Can be repeated. arabanza kurakari kari kuri kodinga amajwi. Types of people join the military. Hari ubwoko bw'abantu bane bajya mu gisirikare. Family trade. Hari abajyamo bitewe n'uko ari imiryango ibajyanyemo nabo bahoze ari abasirikare. Hari abajyamo bashaka gukorera igihugu. Hari abajyamo babuze akazi. And to want illegal means of killing. Hari n'abajya mu gisirikare bashaka kwica mu buryo bwemewe. James Barr no yaje mu gisirikare ashaka kwica. Trained Turi off nguyu. 2,000 rounds a week.
yaje mu gisirikare akajya yitoza cyane. Visualize the base of a man's skull through his reticle. Umugabo yaje mu gisirikare bakajya badutoza kurasa ahora yitoza yifuza kuzarasa agahanga k'umuntu. Visualize that puff of pink mist. Nicyo kintu yashakaga. Finally, he's deployed to Iraq. Baza kumwohereza muri Iraq. Overwatch. Bamushyira ahantu yagombaga kurinda. Buri munsi yabaga acunze haduye ahantu yaturuka ngo amurase. Ariko hagaca abagore n'abana. Amara imyaka igera muri 2 atarabona haduye wo kurasa kandi yaraje mu gisirikare ashaka kwiyicira abantu no kwirasira abantu. Ibyo byaramubabaje. James Barr intambara kuri yari irangiye urambwira ngo ejo muzataha. Umugabo yarababaye kuba agiye kuva kuri misiyo yagiyemo muri Iraq nta muntu arashe kandi yari afite inzara, yari afite inyota ameze nk'umuntu ushaka kuryamana n'umukobwa, ariko akaburo baryamana nawe niko yumvaga ngo ashaka umuntu yarasa cyangwa yakwica. Ibaze kumara imyaka 2 umeze nkaho ufite inzara ushaka kurya cyangwa ushaka kuryamana n'umuntu ntumubone, niyo nzara nayo yari afite yo gushaka kurasa umuntu ngo ntamubone. Wumva urugero bari gutanga? Cyangwa ukeneye nko gushima ahantu ukabura ukuntu hashima. Umugabo buri bucye dusubira muri Amerika tuve muri Iraq atararasa umuntu byaramubabaje cyane. Muri uwo mugoroba icyo yakoze niki? Yafashe imbunda acaho. Fashe imbunda ajya gushaka abantu yica mu buryo butemewe. Yaragiye arasa abantu. Uyu ni wa wundi bafashe bakavuga ngo niwe warasha abantu ariko si we wabarashe twe twabibonye. Yarasha abantu arangije arabihishira. Almost got away with it too. Habuze gato ngo ntihazagire n'umenya icyo yakoze, ariko ninjye wamwifatiye icyaha aracyemera. Kuki utamufungishije? Abantu yarashukwa ari 4 yabarasha atazi ko ari abagizi ba nabi we yashaka kwirasira abantu gusa. Ariko abo bantu yarashe n'ubundi twaje gusanga bari barashimusa abagore bagira muri 28 n'abana 54. Birangira tuvuze ati byibura ngiye kuguhishira niko namubwiye. Kubera ko byibura abantu warashe nubwo wabarashe utabizi washaka kwiyicira gusa, ariko barabagizi ba nabi n'ubundi bari barashimusa abana n'abagore. Nuko namubabariye nanga kumuteza abantu ngabifungirwe. Ayo makuru arahambaye pe. Ayo makuru so yabwiye DA. Uriya musore Barr rero naramubwiye ati ayo makuru kuba ngwishiriye ntinguteze leta ngo bagufunge. Nindamuka numvisha undi muntu wishe nzaza kukwihigira nkwice. Niko namusezeranije. Namubonye mu makuru rero bavuga ngo yisha abantu, minarinje kumwica nicyo cyari kinzanye ngiwe. Ntago yigeze amamagara. Sinshaka iki cyaza kongera kutakihanirwa mu kimuhanire cyo kwica kuko akunda kwica. Gusa ikibazo yakubiswe yari mu bitaro ari muri koma nakanguka. Ashobora gukanguka atanibuka byose byabaye yabaye nk'umusazi atanibuka ko ari abantu yishe. Nabyo birashoboka. It'll be about his ability to stand trial. After everything I just told you. Nyuma y'ibyo ngubwiye byose, I want to see. Byuriya mugabo urumva ugishaka kumurwanirira. You said he confessed in Baghdad. Muri Baghdad yemeye icyaha ko yarisha abantu. Gusa kuri inshuro ntago yigeze yemera icyaha ko yisha abantu. Bivuze ngo hari impamvu yagutumijeho. Ndashaka kumenya niye impamvu yagutumyeho. Nawe ndabona ushaka kumenya iyo mpamvu. Kanago wabaza Barr. Nabadiye ntago badobira bimenyetso byabo. Uriya mugabo kuba mbere yarisha abantu wabimubaza akabyemera uyu munsi akaba yabihakanya ahubwo akavuga ngo bakuzane, hari impamvu yasabye ko bakuzana kandi yarabizi ko wamugirira nabi. Fasha tumenye ukuri. Uriya mugabo tumenye ikibazo afite. Mve. Urakoze kungurira ikawa kansala. Katururi. Mugabo dore bisi yengiyi. Gusa umugore avuga ati uriya mugabo ko nimba arisha abantu mbere akabyemera kuki kuri inshuro yabihakanye ahubwo akavuga ngo bakuzane. Nukubera iki? Uyu mugabo yaje muri bisi we ngo yaje aje kwicura mugabo kuko ngo Baghdad muri Iraq yaramubwiye ati ubwo wisha abantu nkaba nkubabariye kubera ko byibura nsanze abo bantu ubundi bari bashimusa abagore n'abana. Ninongera kumva wisha abantu kuko wifitiye indwara yo gukunda kwica abantu nzaguhiga nkwice. Yari yabonye mu makuru y'amuntu bamufunze yaraje kumuhiga ngo amwice nkuko yabimusezeranije bari muri Iraq. Icyo cyari kigaruye Jack Reacher. Wa mugore ya Jano Rebe bisi ciao. Yo tarajya kure mugabo yagarutse menya nawe kugenda bimwanze mu nda. You understand you're not just asking me to look at the evidence. You're asking me to look at a cold-blooded killer. Urabizi ko utansabye ngo ushaka ibimenyetso ahubwo umpamagariye hano kugira ngo ngerageze kugufasha tuburanire umugizi wa nabi wisha abantu
atazahabwa igihano cyo gupfa basi bazamufunge burundu gusa. Muri Amerika habaho ibihano byo gupfa mu mareta amwe namwe. One condition. Ndabikora ariko kuri kondisiyo imwe. Mbwira iyo kondisiyo. You have to look at the victims. Nawe uraza kugenda urebe ibimenyetso bya cyangwa se unzanire ibimenyetso bigaragaza abo bantu bishwe ubundi uriya muntu yabiciye iki umenye makuru y'abo bantu bishwe. Mr. Ferrier yesaza hano. Banyita hala nanje kugira ngo tuganire. Twavuganye kuri telefone. Yaje akurina. Ningiri kubona na James Ball. Yaniciye umukobwa. Yaje aratangira kureba amadosiye. Azana ahantu uriya mugabo yica abantu. Nashakaga kumenya ese bari abantu James Ball yishe yabiciye ikiri impamvu ndigura n'imiryango y'abantu yiciye. Musaza ndi kumva atari ibintu bidasanzwe ugereranije n'umwanya urimo. Uyu ari kuburanira abantu bishe. Ari kuburana umuntu wishe abantu. None aje kuri imiryango y'abiciwe. Sasa uriya musore Jack Reacher bari kumucunga uyu mugabo yigeze kwibaza bamuhaye amafaranga ngo Jack Reacher ni muntu ki. Jack Reacher batangiye nawe kumukoraho iperereza. Harabari hano bari kumukorera iperereza bafite amadosiye. Wavuganye n'indi miryango yiciwe. Yego hari bamwe bemeye kuvugana nanjye n'abanza. Umugore atangiye gukora iperereza amenya abiciwe ubundi amenye ni bantu ki kugira ngo banabihuze bamenye umwicanyi yaba yabiciye iki nabyo bijye bimenyekana. Buriya numva umuntu ngo yishe ujye unakora iperereza umenye ati abo yishe bo bapfaga iki byo byari byaragenze bite kugira ngo umenye impamvu. Dore imiryango y'abapfuye n'amafoto bafite ahantu bayamanitse hamwe biciwe bashyira uturabyo ngo babibuke mu rwego rwo kubunamira no kubaha agaciro. Uyakomeje kuzenguruka abantu biciwe amenya uriya muginga James Ball yiciye abantu iki aza aho yabarasiye aza kuhareba abapfuye bari hano uwabarashe yarari muri ziriya nyubako ubona hirya mu mataje niho yabarashe yibereye aza kureba aho umuginga yarasiye abantu bucece mu gace. Yo suri ya jano tumeza kwitegerezaho cya gitoyi cyaguye kisasu arakomeza rebe buriya muginga yicaga abantu muri Iraq kubera yikundira kwica gusa ngo ari ubwoko bw'abantu bane bajya mu gisirikare. Atangira kwitegereza ukuntu yaba yaricaye ari kurasa abantu gusa twe turabizi ntago ari we warasha abantu. Nubwo muri Iraq yaba yarisha abantu ariko kuri inshuro ntago ari we wisha abantu. Wisha abantu twamwiboneye n'undi mugabo taruriye ariko ibimenyetso byose babisanze mu rugo rw'uriya muntu. Barusanze mu rugo rwa James Ball kandi atari wisha abantu. Yaza kureba umugabo ukuntu yabanje kurasa byose arabibona. Bebe mugabo afaye uyu ni wa wundi twabonye ukomeje kuneka Jack Reacher. Umukobwa wanjye bishe yari afite akana rero ahantu mbega ari babakobwa barira abantu yari umuyaya ahantu ariko barabihembera neza hariya. Numvaga ko kuba yakwica umuntu nk'uwo byaba atari byo pe ntago ari byo kwica umwana wanjye. Ikintu cyose ushaka kumenya ku mukobwa wanjye kiri muri ibi binyamakuru. Ugenda usoma ibinyamakuru bigeze kumukoraho inkuru nziza. Ibisigaye namwe muze kubikurikirana. Umusaza afite n'imbunda anashobora no kwirasa cyangwa akarasa n'uyu mugore. Ndaza kubireba umusaza biciye ukaza umubwira ngo ni njye uri kuburanira ngo uwishe umukobwa wawe ngo uri kumuburanira uravoka we umusaza yanakurasa. Ntago binyoroheye. Ndaza kugerageza uko nshoboye. Ese uraza kuburanira uriya mugabo niba mukatira igihano cyo gupfa? Ahari reka nsohoke ngende ku mahuri. Urashaka kuburanira uriya mwicanyi wanyica umwana ngo ntibamwice? Niba mukatirwa gupfa? Turi musekura muri. Umva Madame Rodin uriya mugabo akeneye gupfa bamukatira urwo gupfa. Kubera icyo uri kumuburanira?
ahari menye nakoze ikosa rikomeye kuza hano urebe Sorry. umbabarire cyane Promise. ntabwo nzongera kukubangamira umuntu biciye ukaza umubwira ngo uri kuburanira ngo barekure ngo wamwiciye uzi ko umuntu yanakurasa gushinya tarajya kure papa we ni umushinja cyane uzashinja uriya mugabo kuri cyane What? Is it true? byo bavuga ni ukuri Talking to the victim's uri family? kugenda uvugana n'imiryango y'abiciwe koko ushinyagura wabimenye ute wamenye gutawundi wendi district attorney niko kazi kanjye Well, you're not the only one with crack. ntabwo ari wenyine uzi gukora iperereza rega mwana wanjye I know about Reacher. ibya Rica nabimenye Lead investigator is a war veteran who's been missing for uriya mugabo yari umuhanga cyane ariko ubu ni umuvetere uvuye ku rugamba vouch for his state of mind. kuki ushaka gukora n'umuntu nk'uwo nguwo utekereza gutyo Know the man. uriya mugabo ntabwo umuzi Jack Reacher Tell me this. Does he know you can't pay him? ese Jack Reacher arabizi ko nta mafaranga ufite yo kumwishyura Case? That Eh? nobody wants this case. iki kirego cyo kuburanira James Barry nta wundi mwavoka ushaka kugikoraho Before he wound up in a coma. Oh, now listen to me. umva Listen, I'm speaking as your father. ndi kukubwira nka papa wawe ntabwo ndi kukubwira nka district attorney ndagira ngo unyumve You're making a terrible mistake. uri gukora ikosa rikomeye pe You cannot win this case. iki kirego ntabwo wagitsinda cyo kuburanira James Barry ngo ntibamukatire urwo gupfa cyangwa bamugira umwere To hurt me? ese ibi byose uri kubikora ngo mbabaze uri kwihorera kuri njye Touch me. papa winkoraho papa amenya afitanye ibibazo n'umukobwa we pacaho iyi filime hakuno ino Thanks for letting me take a look. urakoze kunyemerera imbunda nkayireba But when friends of the accused try to tear our work to shreds, uyu kumbe yaje kureba ibimenyetso areba imbunda uriya mugabo yakoresheje bam. Find any holes? hari ikindi wabonye Put him in the hospital. ntabwo mwakagombye gutuma ajya muri koma Police work. It's open and shut. kinga hano yaraje kureba ibimenyetso Scene was a gold mine. Come on. Now we both know gold's only as good as man digging. Yeah, well, anytime you want hari ahantu twamusanze ni nk'ikirombe cya zahabu rwose ikirego cyahise cyihuta ati ikirombe ariko bisaba gucukura kandi we mwamufashe mutacukumbuye cyane I don't need to. So you were some real hot shit in the army. barambwiye ngo mu gisirikare wari umuhanga I did all right. nari meze sawa Do mostly. Break up bar fights? No, I did. abasirikare basigaye bakora iki muri iyi minsi iyo mutari mu kazi ni uko urwana mu kabari hoya Every suspect was a trained killer. buri muntu ukekwa muri iki kirego umenye ko ari umwicanyi watojwe Why do you think he paid for parking? ese kuki ukeka ko uriya mugabo yaba yarishyuye parikingi Pardon? He's about to fire 6 shots, ibaza umwicanyi ugiye kwica abantu and he's worried about the meter maid. yarangiza akajya kwishyura parikingi urumva ibyo bintu bishoboka It's one alternate theory. kandi akishyuza ibiceri azi ko biriho ibikumwe bye gute yakora ibyo bintu Muscle memory. ntabona afite ikibazo mu mutwe nyine batibuka neza wabona atanibuka ko yabikoze Like I said, it's damn fun. cyo nakubwira cyo ni akazi gakomeye tugomba kubyitondera sosiyete ngiye gufata umuntu ugiye kwica abantu agerageza guhisha ibimenyetso ni umuntu watojwe siriyo namba ziriya mbundura zibonye se yakoresheje yica abantu What's the date on the quarter? 1968. ubwoko bwa ziriya mbunda bwakozwe muri 1968 ahita acaho First for the trees. aterega ishyamba murirekera ibiti nko kumubwira ati ibintu by'ishyamba cyangwa se by'abasirikare mu biturekere ishyamba murirekera ibiti ahita acaho gusa ngo siriyo namba ziriya mbunda uriya murabuje ati wazifashe mu mutwe uyu araceceka aramwihorera aza hano mu kabari ari mu mujyi akomeje gukora iperereza amenye bimeze bite shananga kujya mu tubari tumeze gutya ahantu buzuye bari gukandagira oya abasaza tunywera ku mabutike yo muri karitsiye tuganira n'abandi basaza sikona umuntu w'umugabo ari mu kabari kuzuye utwana udukobwa uduhu n'ububwa abapapa tunywera ku mabutike muri karitsiye twicaye hafi urebye hano abona hari abari gutongana hari agakobwa kari gutongana n'umusore yicariye mu kabari kwinywera icyayi wabonye ariko umugabo hano udufaranga baba bamugaruriye komeza kwibaza umusore bafunze ahanini bitewe n'uko yagiye akishyura parikingi gute umuntu ajya kwica akanishyura parikingi nibyo akomeje kwibaza bibaza ukuntu yarashe abantu byose abyibuka ka gakobwa kaza kwicara twakwicarana ku meza banyita Sandy last week on a beach in Florida.
ati nayo icyumweru gishize nari ndi ku mucanga muri Florida. Witwa nde? Jimmy Reese. Jimmy Reese. Niko nitwa. You don't look like a Jimmy. Ntago usa nk'umuntu witwa Jimmy. What do I look like? Ndasa nk'umuntu witwa nde? I don't know. Sinzi. Not a Jimmy. Ariko ntago usa nk'umuntu witwa Jimmy. So you're new in town? Bivuze ngo uri mushyashya muri uyu mujyi? Usually. Ni ibintu bisanzwe gutyo. Here. Hano hantu hari gusakuza. Maybe go someplace. Waretse tukajya ahantu hatuje nge nawe. Mfite imodoka tukaba tuyavuga mbega tukajya kwiherera hagashya. To do a lot of things. Mfite imyaka ingahe ndakuze ku buryo nakora ibintu byose. Mada nta mafaranga mfite. Gwiki? I can't afford you. Nta mafaranga mfite yo kukwishyura. Not a hooker. Ntago ndi indaya ariko. I really can't afford you. Njyemenya ko nta mafaranga mfite gusa. Winjyana muri izo deal. Umva mfite ahantu nkora mu iduka ricuruza PS. To be the one you pay for. Umukobwa wa mbere uciriritse ku isi ni umukobwa wishyurwa. Nge ntago ndi indaya akabwiye ijambo ribi. Umukobwa wa mbere uciriritse ku isi ni umukobwa bishyura. Ngo nge ntago ndi indaya. Anyisa indaya. Bakwisa indaya. Is that true? Nibyo koko umwisa indaya? Umve. Nobody said whore. Ntago nigeze mwita indaya. I meant slut. Ahubwo nge namwise mabesho. Umva umugabo ngo ntago namwise whore, namwise slut. Ntabyo kwigoragora. Pay your check first. I'll pay later. Urumva ushaka kurwana mubanze mwishyure fagitire yanyu dusohoke. Be able to. Ati turishyura tuvuye kugukubita hanze ntago muri bubashe kugaruka ngo mwishyure. Great joke, but I'm gonna beat your ass. Do you want? Icyo tuzi cyo tugiye kugukubita kwita umukobwa wacu ngo ni indaya. Arababona. Nabo mwiyenjejeho mu kabari. Okay, muze tujye kurwanira hanze nimba mwiyumva. Stay here, Sandy. Sandy we gumana. Tujye And the sight of blood. ngiye ntago ntinya amaraso reka njye kure amaraso. Not pregnant anyway. Ubwo bisobanuye ko utanatwite. Karabwiye ngo ngiye ntago ntinya amaraso. Ubwo bisobanuye ko utanatwite. Iyo umuntu adatwite nyine bajya mu mihanga amaraso yabona buri munsi. Umugabo afite amagambo mabi. Still think you're funny now? Urakeka ko usekeje se? Your mouth, Sandy. No one is talking. Sandy wececeka nta muntu uri kukuvugisha tugukubitira umuntu. Sandy yabwiye ngo yikorera mu kaduka gacuruza pièce de rechange. Curuza inyuma. Aya niyo mahirwe ya nyuma nabaha yo kuba wavana ukigendera. Kidding, it's 5 against 1. Umva turi batanu wowe uri umwe. Tugiye kugukubita. 3 against 1. How do you figure? Atabwo muri batatu. I take out the leader. Urabona ninga ukubita weho uri uwa mbere. I'll have to contend with one. Haraza kuba hasigaye byibura bari babiri bari bugerageze kuza kunyatakira icyarimwe ari babiri. Mbakubite. Noneho babiri basigaye bo barahita birukanka bahunge. Bivuze ngo ntago ndi bubakubite muri batanu ndakubita batatu. Weho n'abandi babiri, abandi babiri bahite bahunga. Niko nkora. Remember. Wibuke. You wanted this. Ni wewe ubyiteye. Wowe byiteye. Jajja. Rimwe. Mugabo n'umusirikare. Aguruka gajajajajaja. N'umusirikare yari gukubita kubita nk'ukubita aduye nyine. Aba yaratojwe no gukubita. Abandi babiri bavayo nkuko yari yabivuze ngo ndahita nkubita abandi babiri babwanutse ngabandi babiri bahunga. Do! Vuna! Yo! Vuna kaguru. Do! Ngabonye? Ngabonye? Amusa twirukanyire. Koko murashaka kurwana. Kubita mu ntoryi. Bano babiri bariruka nkuko yari yabivuze ati ubundi nyankubita bambere abandi bakiruka. Police. Dore polisi ngiraza. Gukubita no gukomeretsa ntimuzi imyaka babikatira n'inaha. Ni 7. Impressive response time, fellas. No bwa mbere mbonye polisi yihutano abaye ikibazo niko yahise ababwira. Taca bugufi. Umuntu ufite imbundu yuri umusirikare urabiza akamaro k'imbundu uzi n'ububi bw'imbunda. Umuntu uyemera ku muntu ufite imbunda ni baba civile birata imbere y'umusirikare ngo hangira iki se n'abapolisi. Ariko nkatwe tuba twarabaye abasirikare umuntu afite imbundu yitupfuka mu gace bugufi kamubwira ati ntaribi namanitse amaboko. Kuko tuzi iby'imbunda ikora, kuko twarayikoresheje. Hey! Aho uzasanga umusivile uvuye ujya kumva ngo yarwanyije ngo umupolisi sha. Dore ya muri gereza ukuntu kiryamiye. Muri gereza? Arakorino. Detective Emerson. And if someone is? Hari wapfuye aramutse yapfuye se. They died of shame. That was being gentle. Mu bantu nakubise yagize upfa yabapfuye nk'imbwa pe n'ukuntu nagerageje kuborohera ngakubita gahoro. Mva ukuntu kibeshya ngo cyakubise gahoro. Ntago bapfuye ari kumwe muri bo ntago azigera abasha kongera kugenda ubuzima bwe bwose.
ntago bigeze bajya kundega oya nta numwe atanze ikirego ubwo batatanze ikirego rero ngo mundekure ngende buriya polisi ntabwo yemerewe kugufunga nta muntu uri kugushinja ngo nuko wakubise umuntu uwo muntu se mu gihe atari kuza kukurega atanabishaka wambajije ngo serial number zari ziri kuri iriya mbunda arazimubwira izo ni serial number zari ziri ku mbunda ya Bal ahita amwereka ko batanganya no mu mutwe uyu mugabo afata mu mutwe umutwe uracyakora neza wibuke kuri kunkorera bivuze ngo ibintu byose uri gukora biraza kugaruka kuri famu yanjye uyu mukobwa yashinze agakabinet d'avocat ni Ange. She was thrown when I told her my name. She was expecting Mike Tyson? She wasn't expecting Jimmy Reese. uriya mukobwa byasaga nkaho bari bamuntumyeho n'abari abantu bari babantumyeho bashaka kumfunga. I always use Yankee second baseman. I didn't say I was. Ntago nigeze mvugondiwe ariko byasaga nkaho bari bari kungendaho batumwe. Cyo nshaka kuvuga ni bashaka kumva ko mabwira ko nitwa Jack Reacher. Ikindi abapolisi bari bari hafi n'intambara ikimeze nkaho ikiri kujya mbere kandi polisi nagari kwirisanzwiza bisa nkaho kari agatego bari banteze ngo ndwane polisi itihagera uraceka n'induri inyuma yabyo. If someone followed you at the river today, it was probably a cop, and I highly doubt it. Nimba ari umuntu wagukurikiye karakamenya ko agiye kumugezi kureba ahabereye kira cyaha. Ashobora kuba ari n'umupolisi. It's not a cop. Ntago ari umupolisi wankurikiye. Or the DA's office. Yabaturutse mu biro bya DS. Uraceka papa niwe wabaneze kara gatego se. It went exactly the way I think. Njye umunsi wanjye kwagenze nibi cyane. Yagiye kuvugisha abantu biciwe. Meze neza. Ewe tubyumva umuntu wagiye kubaza abantu biciwe nawe uza amagambo bahita bakubwira. Baba babaye. Chris Ferrier wari ufite imyaka 22 yarashwe. Yari umukozi wo mu rugo yitaga ku kana k'imyaka 6 nawe ari mu barashwe. Yari ari gukora akazi ko mu rugo ari gushaka udufaranga two kuzakora urugendo mu Bushinwa akajya gutembera. Ariko yabaye arusubitse aravuga ati reka ahari abanza celebrate isabukuru ya karakana y'imyaka 7 kendaga kuzuza. Ni umukozi wo mu rugo nyine byuka gatwara kana mu modoka. Rita Coronado yari umugore ukora kuri River Cross Plaza. Buri gihe yajyaga akererwa ku kazi ariko yabaga afite impamvu nziza. Yabanzaga kujyana umwana w'imyaka 9 ku ishuri. Niyo mpamvu yajyaga ku kazi akererewe. Uyu nawe ni umwe mu bandi barashwe. Marco was now an honor student. As a reward for all his hard work. Uwo mwana yariraga witwaga Marco yabugiraga amanota meza abikesheje umugore wa mureraga nanone. Nancy Holtz last word. Nancy Holtz we yarafitanye ikibazo n'umugabo we. Taking her car to be serviced. But in fact she was headed downtown. Yari yabeshye umugabo we ngo agiye gukoresha imodoka cyane ikarita ya banki kumbe yise agenda abikuza amafaranga ajya kugura isaha nk'impano yashakaga guha umugabo we bari bamaze imyaka 10 bakoze ubukwe bari kuvuga barashwe bose gusa nanone Olin Archer nubwo yafashaga umugabo we muri company y'ubwubatsi ntago yakunda gukuna umugabo we yiyeguriye company buri gihe aba ari mu kazi gusa atajya yita ku rugo. Umugabo kubera gukora cyane yaje kwicwa na stress zuko isoko bari baritsindiye abandi bantu kandi yarakoraga cyane afatwa n'umutima. Umugore company niwe wari uyisigaranye dore ngo uyu umugabo yarapfuye. Company umugabo yavunikiye kugeza naho apfuye kubera imifuduko y'amaraso imwishe. Umugore yanze gutanga iyo company n'isoko company arayigumana. So she could keep the business she'd always. Nubwo company yari mu ideni umugore yakomeje kurwana ngo company ayigumane. An investment broker in the same building where Rita worked. Aho umugore akora nanone undi mugabo warashwe nawe yari umushoramari wa mugabo barashikiye ku gatebe. Yari yavuye mu rugo avuganye n'umugore we nabi. Ariko mu gitondo agiye mu kazi yabanje kugurira indabyo umugore we ngaze kuza kuzimu avuye mu kazi. Menya hari bamurasha ari gutekereza ku mugore yamuguriye n'indabyo zo kuza kumushyira. Nabarashwe bose bari kubatubwira uyu mugore yari yarasigaranye company y'umugabo we ari mu nzira agenda yabonye wa mugabo bamurasa. Uyu mugabo nawe yari yaguze indabyo agomba kuzishyira umugabo we umugore we nuko kurasa byagenze abantu barashwe. Nuko bari kwirukanka uriya nawe bamurasha ari kumwe n'akana. Gusa warashe ntago ari James Ball twabyiboneye.
So what'd you learn? Sasa wewe wabyizemo iki? You're right. You want me to say that this isn't the fight. James Barr should die. Aha ariko kuriya muntu ndi kubona na James Barr akwiye gupfa. He should. Aha arakwiye gupfa. You learn about the victims. What more Wize iki kuri bari abantu bishwe? people? Census he murdered. I'm sorry. Could you please put a shirt on? Urabizi iki ndambara ishati njye uri no kundobesha. You lose your luggage. I don't have any luggage. Ese ibikapu bye biri ntabyo nazanye. What was I saying? 5 minutes. Harya ndi kuvuga ngo iki? Murdered at random, yes. Abantu batanu bapfuye mu buryo butunguranye. Nta wamenye icyo uriya mugabo yabiciye bazize. People die in this country every year. Uza abantu bapfa ku mwaka muri iki gihugu. 2.5 million. Ku mwaka hapfa miliyoni 2.5 muri Amerika. Roughly 7,000. Bivuze ngo ku munsi hashobora kuba hapfa abanyamerika basaga 7,000. Turashize. 5 of them converged on a single spot, died together. Is that random? What else would you call it? Or take Kandi abenshi bapfa none utamenya n'ikintu bazize. they were having an affair. Excuse me? You don't buy roses for your wife on the Ikindi menya kuri uriya mugabo barashe mu gitondo gagiye ku kazi yaguze indabyo. Ntabwo izo ndabyo zari zo guha umugore we. charge showing up in your Iyo umugabo aguze indabyo zo guha umugore azigura avuye mu kazi nagazigura ngo azijyane mu kazi. it's a gift you're hiding. We na Rose nawe wibye ikarita umugabo we ngo akajya kugura isa yo gushyira umugabo we. Ntabwo yari yo guha umugabo we. Ahubwo yari isa yarashyira uriya mugabo. Baryamanaga bacaga inyuma abo bashakanye. How hard would it be? Cell phones, Mve. else. All it takes is someone willing to dig. Icyo bisaba ni umuntu ucukumbura akamenya ibintu byose byagenze bite. The 2 of the victims weren't there strictly by chance. Babiri mu barashwe uyu munsi bari abantu babiri bari bagiye guhura bacaga inyuma bashakanye. Uriya mugabo rero guza indabyo mu gitondo yaragiye kuzuye umugore nawe wari umuzaniye isaha. He didn't even talk to his neighbors. He's a quiet man. Never bothered anyone. Yeah, exactly. You have his credit card statement? I can get it. Ufite credit card y'uriya mugabo icyo yayikoreshaga byose nibyo yakoreshaga aho yishyuraga statement yazo. Oya ndaza kuyishaka. Gun ranges. Anywhere someone would remember him. What do we hope to find? I need some sleep. Nyine gusinza ariko sinumva ko uriya mugabo yari kurasira hariya yarasiye. You don't really think I'm gonna... None se tugiye kurya amuha kontake sohoka ugende. Yaramaze kwishyira mu ngore se ngo ubu tugiye kuryama sohoka ugende. They picked me up at 7. Saa moya za mu gitondo ze kuza kumfata. Yarageze ngo hagiye gushya. Absolutely. Hewe. Nyo. Byo birabaye. Tuvuye hariya. Twigarukire hakunino. Dore umwicanyi wa nyayo warasha abantu dore nguyu. Uyu niwe warasha abantu twaramwiboneye. Uwafunzwe James Barr ntago ari we. Ariko ibimenyetso byose babisanze kuri James Barr. Byagenze gute? Who's with you? Ninde muri kumwe? Oh, that's him, isn't it? Ninde urimo hari? I ain't seen you, man. Relax, what happened? Ntago nakubonye byagenze bite? Barr's attorney hired an investigator. Ava kuri kubona na wa musore twashyizeho icyaha Barr. Army cops. Bamwita Jack Reacher. Barr. Ndetse ari gukora nako ari gukora avoka we ari gukora na Jack Reacher ngo bakore iperereza. Soldier by name. Batangira kumureba amadosiye ye. My way. Uyu munsi yaje no kuri wa mugezaho James Barr yarasiye abantu gukora iperereza. We don't like people asking questions. Kandi warambwiye ngo nagukunda abantu babaza ibibazo ku kiriya kibazo cy'abantu warashe. Niyo mpamvu naje kubikubwira. Steps. Local people, my guys. And it blew back on you. I figured 5 guys would do it. This franchise was yours to manage. Ibyose niwe wagombaga kubyitaho ukabikemura. Maintenance is our thing, you understand? Yeah, I understand. I couldn't reach you. Well, that's how this works. Nari nakubuze mani ngo ngwa amakuru kugiye. These locals, I want their names. It's in the file. Bari kuzenguruka babaza amakuru imiryango y'abiciwe. Just one, but I took care of it. Numva gukwiye kubyitaho. Wowe Where's the body? It's distributed. umuranguri he imirambiri he imirambo yagiye. Suppose we want it found, yeah? How would you want it? Imirambo nta ntuzigera uyibona. Things so they stay done. Iyo dukoze ibintu tuba tugira ngo bigume byakozwe byarangiye nta muntu ukomeza gukora iperereza. Clean. Christ's sakes, man, you only had to kill one goddamn person. You tapped 5. You call that clean? Wewe wabiteyeho kwica umuntu umwe urasa abantu batanu. The shooter, not the target. Umva bari gushaka warashe ntabwo bari gushaka barashwe. Messy now so it won't get messy later. Ntabwo dushaka ibintu byangirika. It's unanswered. Ever. Okay, all right, okay. Sawa. Fix this. Ndagerageza mby'itumbi kimwe. Eyes. Fungura amaso sinshaka kukureba hari umusaza waje ati sinshaka kureba. Ubu nta kintu biri buhindure ndiba. Musaza bakorana batifuza kureba mu maso. Izi urebye umuntu hari igihe umubazwa. I made a mistake. Nakoze kosa. I mean, you can still use me. Just tell me how to survive.
mbwira icyo nakora ukwiye kubaho. Iyo tugerageje gupfukirana ikosa rimwe ryabaye mukora andi makosa. Mbwira icyo mfite gukora basi muze. Nafungiwe muri Siberia. Nahamaze imyaka irenga 5 nambaye ikote ry'umuntu wapfuye. Muri iryo kote yararimo umwenge. Byabaye ngombwa ko niruma intoki zanjye ndazica ubwanjye ku giti cyanjye. Narumye intoki zanjye ndazica kugira ngo batanjyana gukora mu kirombe cyapfiragamo abantu. Abenshi babajyanaga muri icyo kirombe bagapfa, ariko njye kuko narirumye intoki zanjye bangiriye mu ibanga kunjye muri icyo kirombe, niyo mpamvu nabashije kubaho abandi mu gihe bapfuye. Nawe rero nyereka ko udasanzwe ushobora kurokoka abandi batarokotse. Nyereka ko akazi twagutuma wagakora kugira ngo urokoke. Ntago mbyumva. Ndagira ngo wikate urutoki nawe ururume rw'ukuboko k'ibumoso kawe nyagasani, kugira ngo mbone ko twakorana akazi uri umuntu wakora icyo ari cyo cyose ngo abashe kurokoka. Muzeyi yirumye intoki ze hafi 5 nyagasani, ari kubwira uyu ati nawe ikate intoki, ikate urutoki rumwe basi ururume n'amenyo yawe uruce. Ibaza icyo kizamini kugira ngo mbone ko uri umuntu ukwiye gukorana nanjye. Mufite icyuma se ndukate? Ngese muri Siberia aho nari mfungiye nari mfite icyuma cyo gukata intoki nakoresheje amenyo. Mani menye ari kuri kunyinisha. Buri ufite icyuma wapfa no gukata urutoki aho kugira ngo bakwice, ariko umuntu ukubwira ngo ukoresha amenyo ntabwo bibaho. Turashize. Bagabo baba barakize bibavunnye nta mikino baba bafite. Gerageje kuruma urutoki biranga, nawe gerageza wirume nimba uri kureba iyi filime wumve. Nta n'isegonda amara uri kwiruma. Gerageje kwiruma ngaca urutoki biranga. Biranga. Sike sinshobora. Sasu. What do we do about this soldier? What we always do. First credit card statement, eyewitness testimonies. Iyi ni credit card ya Bal kugira ngo arebe Bal yakoraga iki, yadepansaga amafaranga ye gute, no bintu byo gukoresha amakarita yanyu yishyuraga he nahe. Kuri inyuma dore ibimenyetso byose umukobwa yazanye. Yeah, what can I say? I take my work home. Ngiye niko bigenda, akazi kanjye nkajyana mu rugo. Nkajya gukomeza nkora iperereza mbikurikirana amenye ibyo ari byo. Rebe. Za kuriba hana soma amadosiye amenye umuntu yarashabana ate, dore amasasu. Byose arabibona. Raporo yakozwe n'abantu bakoze iperereza. No bars, no strip joints, nothing. Umugabo ntiyajyaga mu kabari, ntiyajyaga mu tubari tw'abakobwa. Wapi? I need you to look for gun ranges between 100 and 150 miles from here. Limit your search to ranges longer than 300 yards. Sure, tell me why. Ndagira ngo Bart consistently filled his tank on Saturday and again on Sunday. He took a long drive almost every weekend. Ikigaragara ndagira ngo nshakira ahantu haba ahantu barasanira. Ikigaragara muri credit card z'uyu mugabo yajyaga agenda akishyura ahantu barasanira, ikindi imodoka yagendaga akayuzuza sanse, bisa nkaho yabaga agiye muri mayiro zirenga 100 cyangwa 150. Niyo mpamvu yashyiragamo agafuru tanka buri gatandatu no ku cyumweru. Ndakeka ari ahantu yajyaga kwigira kurasa cyangwa se kwitoreza kurasa. Bari abagabo barabaye abasirikare, bari ba sniper. Muri Amerika abahantu nyine bagenda bakarasa bagakomeza bituza kurasa, baba bikunda ari ibintu bibari. The auto parts store. She, who? Rachel, can you be a little more specific? I didn't say an auto parts. Ikindi ngiye gushaka ahantu umukobwa ejo twahuriye mu kabari akaza nyibarisha amazina yanjye, abantu bakaza kurwana nanjye bigatuma mfungwa. Bari babantumyeho shaka ahantu bacuruza pièce de rechange hano hafi. Utekereze isaha muzana ngaru bacuruza pièce de rechange ngo tegereze se. Oya turahurira mu kazi wisubirireyo. Yabibonye ko yari yatumweho n'abantu baje mu kabari, umukobwa arambwira ngo nitwa Jimmy. Umukobwa ati ntago ari ko witwise, avuga ati buri hari irindi zina bari bamubwiye, yarazika ari ryo mubwira. Ese azantu bacuruza pièce hano hafi, aje guhiga wa mukobwa. Bari kuganira ambwiye ngo curuza pièce. Isazana rebe arinjira, tangiye gukora iperereza amenye byagenze bite. Yo
Arason. Can I help you? Sandy work here. Sanda akora hano ni ka gakobwa. What's this about? Kitwa Sandy nibijyanye n'iki? Yes, thanks. I need to speak with her. Nkeneye kuvugana nawe. Ni ikibazo kiri hagati yanjye nawe. She's on the clock. Afite amasaha akoreraho. Kandi ari gukora ibintu by'ingenzi. What are you, a cop? Uri umupolisi? Call her out. Hamagara Sanda ze mubwire. I need to see some ID. Uranyereka ibyangombwa byawe. I need to see something. Mbere yo kungwamagarira Sanda uranyereka ibyangombwa. Side of an ambulance. Wakwerekera ibyangombwa muri ambulance se nanagukubise. Confidence yabo urayizi nawe. I'm calling. Ndamagara polisi. I don't think Sandy wants the police involved. Sinshaka ko Sandy polisi. Hey. Sandy ntabwo yakifuje ko muteza polisi. Hello? Halo. Ahita yinjiramo imbere amenye Sandy ari. No, you are not allowed back in here, man. Ntabwo yemerewe kwinjiramo hano. Kingorano turi ka gakobwa bahuriye mu kabari. Kakamwenzo bagashaka kumukubita. Bari batumwe nandi. Kakimubona ubwoba kageze buyu bwahise bumukonfirima. This guy? Muraziranye? Mubwire. Give us a few, Gary. Buduhaye iminota mike Gary. Kakobwa bahuriye mu kabari. Busohotse. Rebe. Listen, I wasn't. Mbabare nukuri No. ntago nari mbizi. Didn't know that was gonna happen. Ntago nari nzi ko biriya bintu biri buze kuba umva mbwira. Yaramubonye arakubita. It was Jeb, Yari Jeb. the big guy. Jeb wa musore munini wari urimo. Oliver. Jeb Oliver. Niwe dutumye. You were a predator. Yaratubwiye ngo uri umuntu mubi. You were supposed to start. Ngo ninza nkakwegera ngo uratangira unterate cyangwa ushaka no kumfata ku ngufu. Just don't hurt me. Ntumbabaze nabonye ukuntu kubita. Sit down. Icara hasi waninja we. Ndagukubita wowe. Cara. Jeb. Jeb namusanga. Didn't come to work today. Uyu munsi nago yaje ku kazi turakorana. Yeah. Yiyasanzwe akora hano. It's bullshit though. He cooks. Gusa we asanzwe afite n'ibindi bintu akora byo gucuruza ibiyobyabwenge. Nyandikira adresse ze z'ahantu aba. Numugabo bakorana ngo niwe batumye arabwira ngo mugende mwiyenze kuri musore uri mu kabari. Supposed to be a pervert. Nibo bamufungishije. Nje barambwiye ngo uri umuntu mu ufata abantu ku ngufu. Easy. Banyishyuye amadolari 100 ngo nze ngo shotore. Urumva ko byajemo no kwishyura. Jeb asks you do what he says. Kandi Jeb yagusabye ikintu ngo ugikora uragikora. Nanjye yamaye amadolari 100 ambwira ibyo nza gukora ndabikora nza kugutereta nkwibaraguza. Ndi mu bibazo. Yeah. Not if you let me your car. Kiretse nuntize imodoka yawe ntabwo uri buze ko uri mu bibazo. Nta modoka ngira. It's outside. Modoka yawe iri hanze. Near the Camaro, that whimsy little pickup has Iriya modoka ya pickup nayibonye ni yawe imfunguzo. Ni ya Jeb. Ni ya Jeb. Be surprised when I drive it home. Okay, singiye kumureba iwabo se. Ndagenda nyimushyiriye n'ubundi iyo modoka. Imfunguzo zayo nyigendemo ngende ngiye kumureba. Who are you, mister? Uri muntu ki mister? Merezana. Mereza. Aturi muntu ki mister? Akakobwa. I'm just a guy who wants to be left alone. Ngende umusore budashaka abantu bamwinjirira. Mva ku kazi saa 12. Maybe we Ahari nje nawe dushobora guhura tukagana umva bakana we. You seem like a sweet girl. Urasa nkaho uri umwana mwiza. Uri na mwiza pe. You're obviously sharp. Ikigaragara ufite n'ubwenge. Ntago wakabaye. Have to let these guys use you. Ntago wagatumye bano basore bagukoresha. It's just what girls like me do. Nicyo abakobwa nkanjye bakora, barakoreshwa. Umvisha abakobwa beza ukuntu bateye agaciro ariko. Ngo wa mukobwa uri mwiza ntugatuma ahungu bagukoresha. Ngo nicyo abakobwa beza dukora, baradukoresha abahungu. Bamaze kubyakira, mwakwihaye agaciro. Get out of town, Sandy. Sandy nkugiriye inama waba uvuye muri uyu mujyi ukaba ugiye mu wundi mujyi ahantu kuri. Kabuhunze. Ese yatse imodoka caho. Kumva uko agenda harabari kumucunga. Ari kubacunga bamucunga. Bino bintu bifite abandi bantu babiri inyuma. Wabageretse icyaha wakoranye n'uyu mu gisirikare n'ubwo yaramuzi nk'umusazi ariko kuri incuro ntagare warasha abantu. Hari abandi babikoze. Soravayo bamuhaye adresse. Yo. Yo. Jeb home? Rebe. Jeb ari mu rugora? Aje kure yitwa ngo Jeb. Bamubwiye. Jeb ari mu rugo? I have a warrant to search the premises. Mfite ibipapuro binyemerera gusa ku rugo rwa Jeb umukecuru uri hano.
yabaye pararize kumbe yiteye ibishinge ibimogi ewe rwamukubise cyecuru umugi rwamukubise yagagaye bari abantu bafata ibintu bihambaye ari ukuntu bibagagaza njiramo imbere kumbe umukecuru ni muzima yita kuri telefone bano bantu baturusha ubwenge barigagaza yitahamagara je mu rugo rw'abandi Benjamin Karinda we Yeah. Komeza imbere. Rebe. Gerano. Akiraho dore mu nzira. Harabahamagawe. Harabahamagawe. Mimbere. Kuri telefone. Harabahamagawe. Kuri telefone ari mu rugo rwo bivuga ko yamutumyeho abantu ngo bamukubite mu kabari ngo bamwiyenzeho babandi yakubise ashaka kumenya ahitanagura ibikumwe bye. Nabintu byo kugenda mukorakora ahantu hose mugeze nibibi n'ubuturage. Subibona ibikumwe mutanga mu mabanke kuri za nida ngo mugiye gufata amaranga muntu. Shayo wakoze icyaha turagufata. Bira bikumwe turabipima tubishyira muri system ikayita kutuzanira ati dore rega ni runaka wakoze aha. Byo kugenda mukorakoraho mubonye. Rebe. Rihano. Inyuma ye bucece n'imihini. Kumutwe je. Kumutwe musabreka mundekere mungope nanjye mungope do buretse mungope baramurwanira menya bangoye ibimogi mumungope wakigoryiwe mumungope urabe mumungope wakigoryiwe biri kumupfa je mundekere mani mundekere uyagarura ubwenge bikiri kumupfa ngo bimurangize sore bibiri geze gutyo kubita mugenzi we ni ibikoryi mugenzi yazi bebe yarumirwa bano bantu banywa ibiki munywa ibiki jya mutwa ku gikuta kandi ijisho n'umusirikare bazanakora bazanakanda bucece kandi atabwanutse kandi ijisho barabatoje rabe sirikare asi mutwe kumenye mugenzi we mutwe kumenyo ya mugenzi we jya bebe bagabo barabatoje ubugome we yo nyuma ye ntuva huri nkubwire nimva urukuru imbarutse yita do kandi rutoki mu mbarutse jebare nta uri hano namukura akaboko kanjye uri gukinisha imbunda ariko niwo utwaye imodoka y'ubwo bibaza ahantu ari njyemererwa kumubona avuye muri gereza ngo hari umuntu bagiye kubonana ninde simuzi. Next I know his mom woke up from a bender and his shit's all gone. See the sort to light out like that? Nah, man. He never leave his mom's. None mama wekara ntago yamusiga ngagende burundu. Bivuze ngaracyari hafa. Keys. Mimfunguzo. Man, they're in my urufunguzo ruri modoka yanjye. Da, kura mufuka. Now look at your friends. Reba inshuti zawe. Now look at my face. Nanjye ndebe mu maso. Do you ever want to see me? Urabona nsa nk'umuntu wifuza kuzongera guhura nawe. Oya sinifuza kuzongera guhura nawe pe. Am I stealing your car? Hari ubwo nkwibye imodoka? Use it as genda uyikoresha igihe cyose ushaka n'icyo uyikwihereye ntayo wanyibye. Uri umwana mwiza. Ubwo nyine ni nko gukubwira ati na polisi nizo uyibwire ngo uwo muntu ntari birye n'injye wamwitirije imodoka. Nicyo abagukoreye. Aturabona nsa n'umuntu wifuza kuzongera guhura nawe. Urabona ntari umuribwe. Mugabo yitacaho. Shaka kumenya uwo Jeb
menye n'ibindi byose ahita avayo akivayo kumbe hari uri kumukurikirana umuri inyuma wakomeje kumucunga kuva kare